Ang pertama nga, Ngijawa, Islam nyata, ang mapi nyata manang mga Islam, Begitu ke bandang khoi, maka cai penriu ke bakhoi, belong ke cai penriu ke balai loi. Kena khoi ski ke pemuntahan ni yen harga dulu song ke priu nyata, kena skon, nyambal ke cai penriu ke bakhoi. Nak tahu kau weekend in the movement, wala ka don hataro kawai ke ringa, andai ke yen hanni apa ke celah mereka. Sangnya kaya yang pemegangnya, icat penting na porinan karo giton, may munda pa rin ipano. Ya kata, hindi kan boleh jadi prasuatu. Nakata daw, hari ka por ka pamenta, nakayang jong ka kinhon ni Chwaisi, rikam nang giseng malam, kasur nyotra kinhon ni ka por. Kalau kasur jong pai ba, iwan man yen na prasuatu sa piway. Ngin kham wan bang bencan penreu, aneka ka bang ipanpaw ni ka por. Bangikangkang Panyono naki regional party ki party rin rondang na jalan Meghalaya ki Panyono yang kegang chief minister ke pemerintah bersyukurlah nampak ki khasan tulik Islam ki berlain no kalai tulik Islam ki berlain no ki national party limbaga kinhon kongres baka NPP ki senchar yang kejelajang ni hantar mabagi paikmat yang kejat penriu hanya tak nyoskom kabalong ka tribal andai ka AK berkhar ke bang yom minta bato sarkar NPP kato pula senchar kantor kato pula euro ya ka hok bagi ting sisa tangi ki paipa nang samsung ka jalla andai kai ke bang ikran minta iklan long kon ka ting a ka bangdon ni ka skom na jong ilang kasim kawan na ka skom na jong ka ting a ka hapan na bang plan hagawal pa ka skom to ki parasim kan long no ko belong kini ki HS PDP Arnold kiban haplong ko penting apa ilang ko penting in Singapore bang ni ka skom na jong yang presiden jong HS PDP kinang pet kinang India mentang ni wasa kinan sepo asan himanta peswa penri eki menta kaya gini hatong ni kongse ki breu ki baong na himdan ka skom na jong iklang wan ni ban bekai breu andai ka AK bang isot ho sai kalong pagpunya tuli halal ka senchar ka pagtubay idan ka pagpunya tuli halal ka senchar bakhoy inyang persaya ka tin senchar dan bor wenya ka halagang committee na ka jala Meghalaya andai ka AK bang khai ka bang idan ka inyang persa na ka bangsa ka bangpong nang ni sakman na napyong bang ilang di kapag pagpunsay sa kipay ba bang yundan man sa atin na kapag ang bangin yoro yung kasarkal kapagkala ang ray menta iklan yoro yung kasarkal kapagkala naman balay isa pandeng isa nyopa isa ken kupunjat pendiyo kumang raw harap chong katala nakatatawa ito pisawon kapag ismotong yung sahon kasot kupay ba nakaligasili kapag matagin ban mi ninyan panyata yung nakachong gariba kachay pendiyo yun ang maayat na lewe nada kita ki ang menginyamra irong inyamra ki nada kita ang mengkecai penreu irong kecai penreu ki kaya ano ta ini ki preu ki mentari kita ke sarkar kenma ba pipila bang baka hinta baka choice ki political wings jongno lada mana ba na pili hindi ki muthator hindi ki empat hindi ki politicians iban ni kator mga pan na pili hapan lang ki preu ki bakhain bo namar pare ni JDP ni pasha apo assembly amde ki businessman ki letum ki legislator kon ki nang khawai pan ni de no kin mau nim den so pan pertanong ni kmat nang ni sakmat ki dai ki nang khawai ki pan yen pan yata ina ka chong ka riba ka chai pan reu ha du si ba menta pan na ka ka lawai ka palasai ladang yang ganda ladang yang soto pan imla kaya ke basulusi kalong nagikron giktir ki changa ba ki chongpi dai satan ki umat ki pangilyoi halo ke berkhmat ki chongki kapan sachaw na ki pakin sa progo jingkili may pa balay ki cha kumera hato priwan hatang inhon kon di pa ini sok tilang namar ka por ka bakhan kalong
sanctity Gijanga to Gijangpi. Strength is in the hands of unity. We are all standing together for the rights of the citizens, especially for the Greek community of the Khasi people.